Sungakhuluma. Kusho ukuthi ngene la kulendlu ngo1993 ngoDisemba. Noma ngingazi noma sengiphambanisa yini lokubhalwe emaphepheni. Kwathiwa ngoAugust bafuna ukubona ukuthi sokhona yini ukukhokhela indlu. Sizobe sesiyanikezwa amaphepha. Yila ukhaletha ebeqala khona mana ke gogo ungene ngo90 bala endlini 1992 yebo lo baba uSibiyo sefuna ukudayisa lendlu yakho since from 92 la ufuna ukuyithengisa namhlanje ufuna ukuyithengisa uthi ngikhuluma kakhulu uthi ukhuluma kakhulu mina ngantshela nje meeting bengakabikho nale ground ngamtshela ngathi lalela laba uSibiyo ngibuya mina ema-ofisini eRandburg eRandburg bafike bangibuza ukuthi ngiyamazi noAlbert Sibiya uAlbert Sibiya ene njengoba uAlbert Sibiya mina Nkosi yami yamakayithengisa umphefumulo womuntu mawuke wayemsinga u1000 yo lahla u1000 wami wena ngubulala ngiyokubulala konke nabantwana ngimtshela la egroundini bekusese hayi wegogo ubedlalo uyabona njengoba sengikhona nje akunandla akazoyithatha Ugogo besakho mina ungitshelile wathi shemu unomlomo omkhulu wathi ngifuna ukuthi ngikwenze isibonelo la ngathi uyazeni lalela ngifuna ukuthi ngikutshele kahle mina sobabili sobhekana estradini kabe sobhekana ukusuka kabe siyobhekana eMrena yini into edala ukuthi ethengisa izindlu zabantu angimazi selokhu mntanami selokhu hayi ukuthi into ayiqala manje selokhu uba uAlbert Sibiya wakunefiqo we-ANC ANC uthengisa izindlu zabantu futhi nama ngazi ukuthi lokhu ngana ngizothola bani omunye akutshela izindlu zabantu la uyiqedile ithengisa uhlala emafukweni indlu yakhe ifuku inamba yami uthi wayithola kuba gogo ngayithola komunye intombazane wathi ungaseThekwini babe lokhu ngana lapho bebhizi nje benza lento lokhu ngane nasenixoxa ngamqonda mina ngiyaqondana ngane yami ngathi mntanami ngicela ungisize ngiya lokhu ngene Orlando bekufuna ukuvela ukubona umsholozi ngiyamthanda lo yababa inhliziyo yami yonke eneke bahlale bathi neANC angisayithanda kakhulu just because ngoba angaze ngijoyine wawufuna ukumchazela lesimo esenzeka sokuthi nampa abantu bedlizini ngangifunda nje ukuthi ngiyombona ngimbone nje ngimbone ehambela lapho ngoba angisoze ngasondela kuba umncamalala ngifuna nje inhliziyo yami ukuyidelisa ngimbuke nje kanti kube nje wafika wawuyosondela eduze wakho umuntu ukube kuthiwa mhlawumbe waba nendlela mhlawumbe nami kube ngase ngikwazi wawuyohlangana nje nawo akanankinga impela futhi abantu bathanda kakhulu ngimbone nje uncamalala ukuthi abantu uyabathanda enike ngitsho ukuke la ekhaya kubazukulu bami bathi gogo akabafuna ogogo bapha abazukulu abanye basesikolweni okay and then khona oyi1 la endlini uyafunda ungale ngasemuva eroom cha wegogo mina engingakutshela khona ungabusakhala inyembezi zakho zesiliwe namhlanje angeke kusenzeka ukuthi ube nokuhlukumeza kungabusakhala gogo njoba sesifikile nje yonke into izolunga ungabusakhala gogo ungabusakhala angeke akunamuntu ozothatha indlu yakho ngihlale ngisho ngithi yazini ngiyabonga ukuthi ngaba ithunjana ekhaya engazange lincengwe mina ekhaya bengishaywa indaba kakushaywa nyana bengishaywa ekhaya umama bengeke ngithi uma ngehla ngekhaya ngimbuza ukuthi mama kodwa umama wena kaMampela athi ithunjana la uyazi ubona nje ngiyahamba nomfowethu la ngithi hayi ake ngihambe ngisangiyobona ugogo uhlale ngifonela njalo ngizwe ukuthi yini inkinga ngizothi ngiyahlala uthothi ugogo unenkinga enkulu egcine senza izinto ezingalungile kanti kube ngile mhlambe bengizokhona ukuyisolve indaba ukukhohlisa bengitshela nje ukuthi mhlambe efika ngoba angisenamandla lokuthi mina mntana bengishayana ngenduku bengikrapha hude futhi bengihlale ngisho namanje ngithi abafane engangilusa nabo bangisiza bangifundisa ukuthi ngikhona ukuyimela ngiyayimela mina into yami mntana ngiyayimona ngiyaxolisa Nkosi yami kakhulu mntana nami ngiyasho ngithi lo mntwana ulokho engiyisa lena le ucanga ukuthi ngilaba abantu abakwazi athi umuntu ezokuhlungu akwazi ukuthi abophele umntana omunye umuntu amanqina ukuthi abulawe mina mntana uyabona ngo2016 ngaba ngikho ngahlaselwa ngabantu endle njengoba kukhiwe nje mkhulu befuna imoto yomfana bangena nomfana bekungakabe bikhona lubonda ngilifake ngo2017 ukuyeka kwami emsebenzini athi lo Thubo baba wanginika yona
ngahamba ngathenga lezi insimbi ukuthi ngikwazi ukuthi ngivale ijaridi ene kuze ngakhe ngangiyile kulo baba ngawumbuza ngathi baba usibiya sikawatholi namanje amatayitela Nkosi yami kanti kuyoze kube nini from 1992 from 1992 baba hayi ukungena kwami cha wegogo noma kungathi umthetho unjani awusakwazi ukuthi ungazokuthathela indlu from ngo1992 akekho ongadayisa leyo ndlu uma mhlambe bona ukuthi unamandla okwenza lokho siyofika qathathathi nalakekho umuntu ongena la endlini yakho ngeke size sivume gogo senikhulile senibadala ayisekho into othi ngaphathwa ngendlela ngayo uyabona mangicabanga le ndlu ngiyibuze nje ngithi hawu nyanda lapho lele khona amandla mangaka kaze phedu isithuthu senja amandla mangaka ngisabalaza nami ngithi ngifuna le ndlu ngizomkhombisa uyabona mawuthi 1 uthi 2 noma usho ngapha uthi 1 uthi 2 ibilingana naleyo ndlu indlu yami bifana nayo futhi kodwa yona iroof yayo beyigreen ngazabalaza ukuthi ibe ngaya kubaba uSibiya futhi ngathi baba uSibiya ngifuna ukuthi nginto ukudonsanyana Nkosi yami abelungu bayangiphi izinto ngoba ngisebenza emahashini amahashi sesela lokhu ngeminye market athe uma ivale closer down ngo2002 mina bathi ngoba ngibreadwinner bangisa eTalfontein ngabe sengisebenza ngiresign nje mina angipensionanga ngingariza befanele ngabe ngipensione last year ngiresignise ukuthi itrauma ngalesikhathi sihlaselwa ngabantu bethi bazothatha imoto yomfana ngoba ngase ngilele kwakungu8:30 cabanga eTarodini abantu bonke bathabazwanga mina nje ngifuna ukukhohlisa mntana angisayile emngcwabeni yala ngoba ngayibona ngaleso sikhathi ukuthi ngihleli nezitha uqhuma isibhamu bathabazwanga noma futhi kulesi street sami khona noma ngashona umuntu angiyi why mina ngizobangcwabisa bona bacishe bangibulala nomntana nami ngoba ngaphuma ngale kamereni ngigijima ngizwe indlinyakaza ngigijima ngeza mangithi uNkulunkulu emuhle uphi yena ubhuti uphi yena babemvimbezele ngayimoto la elokhu sengisho ukuthi ukuphi yena akekho usemsebenzini njengamanje okay usemsebenzini njengamanje imoto yakho ngizonibonisa bayenza yonke lento nje ukhona ubaba uSibiya udelela nje khona nanendoda lana lento ayenza kusho ukuthi udelela umuzwa la ekhaya akangiboni nje into engisho mina bengihamba futhi ilokhu ngana ama meeting aka ANC since ke uSibiya ngoba hayi ukuthi mina ngezwe ngabantu bezonda uSibiya ngezwe officeini eRandburg bangibuza ukuthi ngiyamazi noAlbert Sibiya ngathi lo bathi mama ngicela ukuthi ungalokhu ihlukumeza izindlu zenu ithengiswa uAlbert Sibiya uyabona uma ningaphuma la ningene ngalesi strati lesi ayisi strati hlala kusumrela nizobona kune main box enkulu hayi wegogo usefike la ahlala khona ke usefike egcineni gogo ungabe usakhathazeka uyikhathaze usefike egcineni futhi ke nami ngibonga uNkulunkulu ukuthi inhliziyo igcina ivumile ukuthi ngize nanoma ngoba phela izinto ezenzakala namhlanje zinzima kodwa indlela obungifonela ngayo ngaze ngagcina ngicabanga ukuthi hayi asambe siye lapha ngathi akangiphelezele angifuna ukukhohlisa bengisho ngithi phezu kwezinto ezingaka umntana bamshaya ngesiduni sesibhamu la bezothatha ilokhu ngani imoto yakhe umfana ngo2016 ngalokhu ngana mina ngiphuma ngale kamereni ngizwe indlinyakaza ngathi lesi sikhathi sebedubula mina ngizwanga nokudubula ngoba ngase ngilele phela bengisebenza mntanami lo baba lo ubehlala azoboleka imali la kimi bengimnika ngaze ngimncishe kepha ke mina ngoba mntanami angizange ngilokhu ngane mina ngakhulela emakhaya eMondlo ngibuye eMondlo njengoba ngihloriswa igoli nje ngibuye eMondlo mntanami bangishaya ngakwazi ukuyimela from ekhaya ngifika nje la sengiyazi wrong no right siniyamazi wrong no right uSibiya futhi ngamtshela le meeting la njengoba la eparking bekuyilabo sibambela khona ama meeting ngamtshela hayi kofanele naye ngimazi uSibiya bamazi abantu balana ne hayi kulungile mabemazi uma uthi nje uSibiya weANC bamazi njengoba bemazi bona mina ngamtshela asebenze mina ngamqonda ngathi lalela uyithengisa zonke la izinto cha wawuqinisile mina leya i10855 ngathi baba ngifuna ukukutshela angifuna ukukhohlisa Uphuma umkhankaso ugodole wokusiza abantu abaxakekile usedlulele kugogo obesezodayisiswa
indlu ngokungemthetho isigilamkhuba se-ANC.